अहानबदा मारू ओइबा पाव मैमदा शेयर तौजगे कोई मणिपुर की ओइबा अनौबा गाइडलाइंस थोखरे अयुक नुंथिंदा कर्फ्यू लैररोय सेप्टेम्बर अमदगी कुंथ्रा फावबा चटनागदौरिबा अनलॉक 4 मनुंगदा कर्फ्यू मतम नुमिदांग पुंग 3 तगी अयुक की पुंग 5 फावबदा ओइरगनी अयुक की पुंग 3 तगी नुंथुल पुंग 5 फावबा कैथेल दुकान अमदी एस्टाब्लिशमेंट खुदिमक थोंग हांगबा यारगनी लेबाक सिन बथुंगना चटनागदबा अनलॉक 4 की गाइडलाइंस ngarang मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना लाउथोक्तुना कंटेनमेंट जोन की वांगबदा लॉकडाउन सथाबा यारोय हैना लाउथोक्खिबगा लोइनेना मणिपुर सु सेप्टेम्बर अमदगी कुंथ्रा फावबा चटनागदबा अनौबा गाइडलाइंस सिंग असि लाउथोक्खिबने COVID-19 लाक्सिननब स्टेट असिदा लखोलिबा सेक्शन थौरांगी मतांगना ngarang चीफ सेक्रेटरी ने चेयर लौदुना पांगथोक्खिबा मिफामना कर्फ्यू मतम टेंशनबगा लोइनेना थिंगलंबा कया कोमथोकनबा वरेप लौखिबने मिफम अदुदा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सिंग अमदी पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंग सरुक यादुना मणिपुर हौजिक लाइसत असिगी ओइरिबा फिबम की मतांगदा कुपना खनखि हाइरि अनलॉक 4 मनुंगदा कर्फ्यू मनुंग नतबा अतै मतमदा डिस्ट्रिक्ट मनुंगदा अमदी डिस्ट्रिक्ट अमदगी अमदा सर्विस तौरिबा मखल खुदिंगबगी गाड़ी सिंग सतपदा अथिंगबा लैरोय अदुगा लनाई गाड़ी सिंग सतपदासु अथिंगबा लैरोय स्टेट अमदगी अमदा मी पुबा गाड़ी सिंग अमदी अतै गाड़ी सतोक ससिन तौबदा अथिंगबा लैरोय अमदी मसिगिदमक तोंगानबा पास लौबगी मथौ तारोय हाइरि अदुमकपु इंडो म्यांमार बॉर्डर मूवमेंट की मतांगददी पुलिस डिपार्टमेंट ना सनगदबा SOP पिरकलबा मतमदा वरेप लौगुनि हाइना स्टेट की होम डिपार्टमेंट की सिरोल अमना फोंदोरकली वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग अमदी प्रोसेसिंग यूनिट सिंग कर्फ्यू लेतबा मतमदा थबक तौब यागनी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पीबा पाउताक मतुंग इन सेप्टेम्बर 19 फावबदा यूनिवर्सिटी अमदी इंस्टीट्यूशन सिंगी फाइनल एग्जामिनेशन लोइसिनबा दरकार ओइबना हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की ओइना मणिपुर यूनिवर्सिटी का तानरगा दरकार ओइबा थाबक लौखनबा ngaranggi मिफमना वरेप लौरगा मरी लेनबसिंगदा खंगनख्रे हाइरि फाइनल एग्जामिनेशन पांथोकपा यानबा क्वारंटाइन सेंटर ओइना सिजिनरिबा कॉलेज अमदी इंस्टीट्यूशन खुदिंगमक्तिगी क्वारंटाइन सेंटर ओइबा तोकनबा दरकार ओइबा थाबक लौखनबसु DC सिंगदा खंगली CAF NPD ना नफसा मसुम PMJKLY की सिंग बेनिफिशियर सिंगदा सांग नायना फंगननबा सिंग सिंगथोकपगी थबक कुपना मॉनिटर तौगदबनि अमदी नफसागी कार्ड पाइदबसिंगदा OMSS की सिंग फंगनबा सुखनख्रे क्वारंटाइन सेंटर सिंग ऑफिस सिंग अमदी हॉस्पिटल सिंग ना सिंगबसिंग सांग नायना सैनिटाइज तौबगी थबक सिंग लखनबा इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खंगननबा मिफमदुदा वरेप लौखि हैन स्पाउक्सन मखातना फुंगदोरखली अतोपा मरुओइबा पाव अमनम निंगथम थादा COVID-19 की फिबम लुदौरी पुंग कुनगा मरी की मनुंगदा पॉजिटिव ओइखिबा सामगा यांखैनिथोय की मनुंगदा सामगा अमगी ट्रैवल हिस्टोरी लेते अदुगा साम कुनगनिथोय सिगी मथक्ता अनौबा केस यांखैगा मपनसु थेंगनख्रे हाइरि म्याम स्टेट असिदा लेपतना COVID-19 पॉजिटिव ओइबा मसिंग हेंगलक्लिबा असि येंगलुरगा निंगथम था संगलक्पा मतमदा स्टेट असिदा लाइसेट असिना यौदबा मफम लैरकलोय अमसुंग यामना सथीबा फिबम अमदा लाकनी हाइना हेल्थ डिपार्टमेंट की मकोक थोंबा ऑफिशियल अमना फोंदोरकली सांगाई एक्सप्रेस के हेल्थ डिपार्टमेंट की मकोक थोंबा ऑफिशियल अमगा वरी सनबदा लाइसेट असिगी हौजिक ओइरिबा मौंग असिदा सतलाबदी निंगथम था संगलक्पा पॉजिटिव ओइबा मसिंग हेंगलक्तुना हाना पॉजिटिव ओइबा मियोय लैखितबा मफम सिंगजु पॉजिटिव ओइबा सिंग लेरकनी हाइबगी थजबा अमदि सिंगनबा फोंदोरकली लाइसेट असिगी पॉजिटिव ओइबा मसिंग यामना हेंगलक्तुना ओइरिबा फिबम असिदगी हेना सथीबा फिबम अमा मयोगनगनी हाइनसु ऑफिशियल अदुना पल्लदुना फिबम असिबु मयोगननबा रिम्स अमसुम जिनिम्स ता फमुंग मसिंग हेंगतपगी मथक्ता कोविड केयर सेंटर मसिंग हेंगनबा होटनरी हाइरि पनबा याबदी मणिपुर की अयाम डिस्ट्रिक्ट सिंग कोविड केयर सेंटर सिंग हांगदोखिबता नतना सेंटर हांगदोकपा याबा मफम सिंग थीबगी थबकना सथबगा लोइनना सेंटर ओहेनबा यागदबा मफम सिंग सेमगत सगतपा अमदी मथौ ताबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग सेमगतपगी थबकसु सथरिबने सथरिब थबक सिंग असिगी मनुंग चन्ना खुमल लंपाक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सु कोविड केयर सेंटर सिंग हांगदोकलबा लैंगा की मैकेरी थबक सिंग लखलिबने लाइसेट असिगी हौजिक इम्फाल वेस्ट ओइरिबा फिबम असिदगी कांटेक्ट ट्रेसिंग अमदी टेस्ट तौबगी चांग हेंगतहनबगी थबक लौखले अमदी डॉक्टर मसिंग हेना थाजिले हाइना पल्लदुना हेल्थ डिपार्टमेंट की मकोक थोंबा ऑफिशियल अदुना हाई रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट मसिंग हेना लैसिनबगी प्रोसेस सु हौरे मसागी मसक ममिंगदी ताखोकनिंगदबा ऑफिशियल अमना फोंदोरपगी मतुंगिना मणिपुरदा लंबी सोरोकता चलिबा मयाम असिगी मरक्ता लयोंग उतबा पॉजिटिव ओइबा मियोय मयाम अमा यौरंबा यारिबनी असिगुम्बा मयाम से खंगदोकनबा टेस्ट तौबगी सांग यामने हेंगतहनबगा लोइनना रैंडम ओइबा टेस्ट तौबगी मथौसु ताय हैना फोंदोरकली पनबा याबदे लयोंग उतबसिंगदी अतोपा मियोयदा लाइना असे संदोकते हाइनबा यावरबसु अखंग अहि कया अमना लयोंग उत्रबसु संदोई हैना फोंदोकनबा लैरिबने
फिबम असिगी मतंगदा हंगबदा ऑफिशियल अदुन हाई लेयंग उत्तब मियोइसिंग मयुमदा क्वारंटाइन तौदुना लेरेगा मरी लेनबो ऑफिशियल सिंगी पौताक मतुंग इना हिदाक लांथक तौब यारे हाइरबसु अतोप युमगी मियोइसिंगदी सोकना समनबदी लाइरदुना नक्सिनबा यारोय का अमगी टॉयलेट तोंगानगदबने अमरी फेस मास्क न सिंगबा सोयदना सिजिनगदबनी हाइरिबसिना ताकपदि लेयंग उत्तरबसु पॉजिटिव ओइरबदी अतोपदा लाइना असि संदोकप ngami haiba taklabane hena su paw sina makhatana phungdorori atopa maroiba paw amanam NSN IM yauduna sign tawnaraba yari NSN IM yaudragasu athuba matamda sanglaba naga isugi aroiba waroisin sign tawnaba center na firep lawba leire agency gi paw nai NSN IM yaudragasu atai naga lanholup sing amadi machin chatpa lup ama oiriba Nagaland Gaw Bura Federation athuba matamda final agreement sign tawnaba Saugotpana Center na NSN IM yaudragasu sai sanglaba issue si lusinanaba khongthang lawrakpani paus na makhatara dun hai NSN IM amasum India government anigi marakta Englishing amaga samapan maudraga taretagi 6 years na dun hawkiba sai kunguhum doirom asida nakal anigi marakta wari sanaraglaba matum goroisin amagi lambi yatpa hawduna Englishing aniga taraga mangada framework agreement sign tawnakibani Naga isu asi lusinanaba center na akan mamiyeng sangduna thabak lakwatlabasu NSN IM na nagagi oiba tonganba firal amadi tonganba constitution ama demand tawduna sikhang khangbadagi woroisin asi tinthanduna lakle hairi amaromda hawkibe irai numita Nagaland Gaw Bura na thadorakpa sirol amana NSN IM bu hulladuna lup asigi lusingbasing na atai naga lusingbasing tribal organization atai civil society singbun masagi political ideology leijadaba amadi Migi salukta khong thangjinba amadi antinaga oibesingni haikiba adumakna makhoigi Nagaland for Chris haijariba adumak karemna jabani haiba wafam thamkibane center gi interlocutor RN Ravi bu sagoladuna Gaw Bura gi surol amana hai haujik oiriba phibam asida interlocutor sinba haiba asi maram sade amaromda awangwa thaki pawgi likhun amana phongdorakpagi matung ina NSN IM gi negotiating tactics peace process asigi khongjal thinta hale Tonganba nagagi firal amadi constitution pigadabani haiba demand asi oithokloi haiba NSN IM gi lusingwa Thungalen muiba masana khanglibani maram asina demand asigi matangna amuk hana lusingba sina khanthaba chungani haina su pawgi likhun asina makhataragli English ngani taraga mangara September amasum loop asigi marakta framework agreement sign tawnakraba matung haujikna issue mayam ama puthoragle masina warosin purakna bagi lambi da theng thanabagi masa amo ohelle haina phungdurakli Hiram asi lakpadagi center na NSN IM khaktaga natana atai naga lalharup sing amadi Nagaland Gaw Bura Federation ga wari asi waroisin purakna bada saruk yanaba tharong lokhalakibane Nagaland gi tribe kaya gi mahut siliba amadi beles hetcha kaya yauriba Nagaland Gaw Bura Federation gi oinadi lanhaubagi irang makha tana lehendaba haibasida yumpham oibaga loinana nagagi isugi waroisin ama atuba matamda sign tawnanaba apamba hanadagi hauna thamkhrabane henasu pawsin makhatana phungdurokli marak thana mapalam gi oiba maru oiba content katang mayam hapsaramge masin mana ahum sirei makhogi yumgi wall ni khairakpadi Uttar Pradesh ki Chitrakoot district ki Raipura area da piklibi nupi masin mana ahum sikre hen official sinangasi phungdokre subdivisional magistrate Ras Bahadur na phungdorakpagi matung ina ngarang numidang wairam akan mamongda nong subadagi Ashok Barma kauba amagi yumgi wall du nikhairakibani Thaudoktuda Barma gi masanupi Ritu sei taraga nithoi Sibadevi sei mapan amasum puja sei manga siki haina SDM na phungdurakle hansu pawsna makhatari atopa maru oiba Manipur gi wangbara thokpa paw amanamo Meghalaya gi khungong taraga mapan African swine fever gi epicenter oire hana laukthokre Meghalaya gi khungong taraga mapan African swine fever gi epicenter oine hana laukthokre masing yamlaba ok yamarup laina asina nabadagi sikraba matungda khungong taraga mapan bu laisat asigi epicenter oire hana laukthokibane laingakna section thorang lokhatpa oine state Khasi Hills West Khasi Hill East Jantia Hills amadi West Jantia Hills district ki khungang sing adugi atopa maphamda kanagumba miyoi amata satok sasin jahan kidre hairiba khungang sing adugi kilometer 10 na kon maphamdagi atopa mafam singda ok puthokpa su jahan kidre African swine fever gi matang state lengang na thokiba notification amana haiki laina laisat asigi case kyamanum thengnaraba khungang singdagi atopa maphamda kanagumba miyoi amata satok sasin tawba yararoi veterinary gi hidak langthak ok gi machinjak amadi ok loiba changba atei masak singsu puthok pusin tawba yahan kidre ok loiriba farm mapu singna hiram asigi matangda ka hena section baga loinana ok loifam punama luna na thamgadabani hena su lengang na khanki
Sairakshida district veterinary officersing amadi rapid respondent teamsing na mathau taba siksin tharang lokatuna laina lasit asi makhatana sandoraktana bo honakhre hauzik phawbada African swine fever na Assam amadi Arunachal Pradesh ki ok lising 13 ena sian khrabane mamang saide saina dagi sandorakiba lasit asina India yaukshalaktuna ok ya sian kibin henasu pawsina makhatari Manipur thokiba yamna tangna thokpa musum yamna nungaitaba thawdo amana mu hui amabu gari na singduna puraga yolamba miyo yauna amadi lairamba miyo ani fare motorcycle maning da thawri punduna hui amabu lambi da singduna puraga yolamba miyo ama amasung hui adubu lairamba miyo ama police na fare social media da hui amabu motorcycle maning da thawri na kiraga singduna pubagi video viral oirakpadagi thawdo adu da senaba sing adu Lamphel police na ngasi nungthil pung 3 ram tabra fakhibane hui amabu gari da Thauri na kiraga singduna purambagi pharaba miyo adugi maming Motilal Thiamsai nipugo teret apokpa lekhidraba ti sawba kawi mahak lairig yengba makha laikai digini aduga hui adubu lairaga sana na bohonarama miyo adugi maming na Yursam Mupau sai kunthraga mga apokpa Yursam Wilson kawi mahak Nagaram da laibane hui adubu lupa lising taru kusonga rom da yolambane thawdo adugi matangla Lamphel police na case mas lokhatkra haina pawsina makhatari Loisilakpoina vaccine ki update ang katang mayam na share tawjaramge COVID-19 ki vaccine ki damak sel thadagadawri COVID-19 vaccine ki lamjel senkhan narakpaga loinana Bangladesh ki makok thongba pharma company Besimco na other Punawala ki Serum India Limited ISL da vaccine puthoknamba ki damak sel thadaragane hana lauthokre thadagadawri senpham kaya yamano haibadu lauthoktrabasu SIL na vaccine supply tabagi thajabagi pibagi adugi makha pongani hari nakal anigi marakta yanakiba asina Bangladesh na hidak sungba company asidagi vaccine khwaidagi yamna phangba lebak oigadawri haina Besimco Pharma Limited BPL na sirol amana irai namita phungdorakre BPL gi principal Syam F Rahaman hai vaccine asi global gi oina register hek tabaga Bangladesh na vaccine asi sijinaba ahanba lebak oigadawri bane Masi Serum India amasum Besimco gi naknaba mari leibagi masakta lebak anigi marisu sesin halabani haina su pawsina makhatari loisilakpada sanabagi content khatanga mem hapsaramge sapsaba transfer fee phanglaba kanda da Messi Barcelona thadokpa yagani Europe ki oina makok thongba league singi manungda ama oiriba Spain gi La Liga bu senli langliba singna nomaiji numita Argentina striker Lionel Messi asi Hauzik Barcelona ga contract lainari kumba atopa club singna footballer asigi service pamlabadi Messi gi transfer tawbagi senpam Euro million 700 piba ngamlaba matamdada Argentina asina Barcelona thadokpa yagani haina phungdokre haukiba numit kharani asida malemna sakhangnaraba footballer asi Barcelona thadoklagani haibigi pawda mafam kiyadagi club asigi supporters singna samamnaba poktuna lakhibadu La Liga ga singdokpa oina lauthokibani haina pawsin makhatana phungdorok liduga memani sogi plan ki bior sungak pigani nabo pawlak pa update pizera ken thank you